Korte tumhan sistame nilin ben jorok parpik lo nilitum la di regional committee KSA inglong phoben sistame labangso border area long Assam pen Meghalaya border long non suluk sodak itu bom ilitum akorte phan sistame Albert timung phan sistame alang liphan apu chor lut pen ilitum ladak se langde pu pen Guwahati sistame ponang koklo halaso di malong bang Karbi Anglong Autonomous Council tum sistame celangun pakanengi polola so border along abangke la CM sistame Karbi Anglong Autonomous Council la CM sistame agency sistame bangakaya phan mate border along bangke agency sistame litum bangakaya phan pithekte pusininge bom ade yang chunlo boy fisitame piniani sistame council atum Insam nuri mante dudun kebason si tegamlong permanent solution mang banbe people of polonte labangke Karbi Anglong Autonomous Council ta failure lo la tum sistame ke failure do koklo alang litum 1951 pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council long that pen apit non puan till 70 years do that apin apis tame border area long non puan development bidam the haladak thana sitame jila thana sitame bidam thekhe towar sitame mesen towar pondek the ajoksi non puanta haladak abang border issue bang non ta labang do bomlo ba do welo permanent solution bang ban thekhe la alang litum bang mate ku people la support alang litum claim pon thekhe ke non puan sitame alang litum give and take policy dokok pena joini ma mante halas lasi nilitum ahin pensitame KSA hoi pensitame alang litum phan mate chuning repar piglo non mat permanent solution ki banji phan haladak ki border area kidutum ilitum Karbi khai tum sitame sungkrunglo non anke ahem arita chi onang lo ahem arita me chonang lo areng ahu ki sotum sodak hiring tangjot sitame dokoklo lapu polonte ilitum long ladak armed force mate police army sitame non sodak pen pa badam pen kiton kelang alang litum phan border edur phan raikom nangi pusi nilin pen alang litum phan Karbi Anglong Autonomous Council tum phan chuning ri padi khrim lo ला हमरे रीजनल कमिटी हरा सबसे केचोरो पॉलिसी अलाइन सबसे बताएगी चोरो लाफ्रांसी Karbi Anglong local portal news atum phandami ladak nitum di regional committee ben pinila so a demonstration mate longle kecharai kom nei mate border issues long live KSA long live long live long live KSA long live long live long live Isujan unity long live long live long live Isujan unity long live long live long live people struggle long live long live long live people struggle long live long live long live we want justice 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 we want justice 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 KSA long live long live long live Isujan unity long live long live long live people struggle long live long live long live people struggle long live long live long live we want justice 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 we want justice 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 government agent si kachira pensi bangke ili Karbi Anglong le long lut po Karbi phana reng paso po Karbi property me thor po la puson sinang cheman bom lo sitame ili tum Karbi Anglong pen plotante piniani si khanduli det kali ami det kali ladak akisung ke ili tum block 1 block 2 block 1 block 2 ke ili tum in the year of 1950s anika urut bangke jija Assam government में Meghalaya government kachingwa hut ke block 1 block 2 ke la bangke Karbi Anglong asi piat lo pusialang tum chingwa lo puai bit bisame non give and take a policy nangklang lo pupen ke ili Karbi Anglong long so look so daga tomon border area long le lo la sila so media tu ni likachon engri kang tu ko bangke la lo je block 1 block 2 la pen khanduli area long to an juntu border area Karbi Anglong long kachirap don hala daga bangke police atum mate army atum ong dung pen deploy lang po people lo non lang nam lo pate khanduli area long tame police atum elong dim do chompo daksi do po bang atok pen wang po sario phaleta police ave elong dim do chompo wang po Karbi property nang thor po Karbi heme nang kai po labuson sinang man Karbi omni indun bak thengong lok te patchi ti ka patchi dot po ne mate baju son Albert timung pom ne banson aputu tikang ak labuson na case po pomlo la si dili ke choding rikang tung malalo mo e prang ke bang Karbi tum apran nam de angko Karbi tum chidere angko la so prang masili tum kasisik met bang to nengji la sila so media tu dili ke Karbi Anglong Autonomous Council la pen government of Assam apan ke choneng ri ke la lo
non ilitum karbi apran dam de angko ben ilitum haladak itum junu defense halaso a level bang itum papadang po theke ilitum mo itum kechirai kom ili karbi itum ke ilitum ke pudamna tu ke exam do peace lover ilitum ke peace lover a joni si piniani si itum halapu bang meghalaya bo adat ke dam nong le pu ben ilitu dam de stame meghalaya sor ke wang po property na palang no po karbi aphan stame inuran tutikang ak areng hu ke paso la poson ilitum theknong bom lo lasi non prabjin pen as this is the issues of emergency lasi prabjin pen ladak army deploy lang po laben border long ke do akarbi not ayat akhai non la karbiang long juntu block 1 block 2 lape khanduli area long ke do an la so area long an apan karbi apan fully protect lapen alive bang secure nang po lan velo thank you ya isi alam sila nola ang suluk sudah tak sila karbira tu lagi on makan situ neng ang situ tidak sih kelong nomor tinu dah anak kita tam apa bidala suka ya sila suka karena la karbira rat panali lalo isi ahok pedalam lo putang de chetu tede rason si man lo sitame non ke isi level long discussion do bom lang po salang ni tum polo sitame hal so level long discussion ko so ang deng dong leji ne li tum putek the ako ni liga ahok pe la so media lo ni ligang thanun dak lo jemle until and unless border issues along a problem final solution wangwe tik tak ke haladak border area long ke do difu regional committee hin pen katuka we media person kadon pa jirlo la pen isi alam lo pulante nilitum more than 10 days nilitum kachingon hamren regional committee atum tame border along soduk sodak do pu kachini pen haladak nikep nikresi haladak alang litum do dam klung ang thek alang litum chepaklang lo wafil pusitame hadak kerek dam long ateng lo pulante rada to unale thurpak pusitame ilitum kiun e ason si mandam kobi poloma polotante piniarnesi haladak army kenang ji an army ave police deploy ningan deploy play bang Meghalaya ben ke government agent si kachira pen si bang ke ili karbiang long lang lut po karbi phana reng paso po karbia property me thor po la puson sinang cheman bom lo sitame ili tum karbiang long pen polotante piniani si khanduli det kali ami det kali ladak akisung ke ili tum block 1 block 2 ke ili tum in the year of 1950s anika ur bang ke jija Assam government में Meghalaya government kachingwa hut ke block 1 block 2 ke labang ke karbiang lo si piat lo pusialang num chingwai lo puai bit bisame non give and take a policy nangklang lo pupen ke ili karbiang long soluk sodaka tomon border area long le lo la sila so media tu ni likachone ngrigang tu bang ke lalo je block 1 block 2 laben khanduli area long do an juntu border area karbiang long kachirap don hala da ka bang ke police atum mate army atum ong dung pen deploy lang po people lo non lang nam lo pute khanduli area long tame police atum elong dim do chompo dak si do po bang atok pen wang po sario paleta police ave ilong dim do chompo wang po karbi a property nang thor po karbi heme nang kai po labuson sinang man karbi omni indun bak theng lok te patchi ti ka patchi dot po ne mate pachu son elbar timung po omni banson apu thu tikang ak labuson na case po bom lo la si dili ke choding rigang tung ma lalo mo e prang ke wang karbi tum apran dam de angko karbi tum chide de angko la so prang masili tum kasi segment bang do nengji la sila so media tu ni like Karbi Autonomous Council la pen government of Assam apan ke chone rige lalo non ilitum karbi aprandam de angko ben silitum haladak itum junu defense halaso a level bang itum papadang po theke ilitum mo itum kechirai kom ili karbi itum ke pudamna tu ke exam do peace lover ilitum ke peace lover a joni si piniani si itum halapu bang Meghalaya bo adat ke dam nong le pu ben ilitu dam de stame Meghalaya sor ke wang po property na palang no po karbi aphan stame inuran tutikang ak areng hu ke paso la poson ilitum theknong bom lo lasi non prabjin pen as this is the issues of emergency lasi prabjin pen ladak army deploy lang po laben border long ke do akarbi not ayat akhai non la karbiang long juntu block 1 block 2 lape khanduli area long ke do an la so area long an apan karbi aphan fully protect lapen alive bang secure nang po la media lo ni ligang thanun dak lo jemle until and unless border issues along a problem final solution wangwe tik tak ke haladak border area long ke do karbi tuman an ke litum chirai nengji ni kupilo ilitum dakwen thur plung ke tum dak ke do dam let ki un elo ahok lo lasi government of Assam la pen Karbi Autonomous Council apan lasi chone ri lo hadak prabjin pen ong dung army mate police deploy lang po kada ke do karbiang long mate Assam marar phanadak rai nang po sinilitum ke PNRC penil apen ako hoklam lo nilitum Karbi lo chale asong pen nilitum ke give and take policy long ba ke nilitum ke condemn lo ahok lo lamang ke chithanik dak ko pinisi This is an long live! Long live! Long live! People struggle long live! Long live! Long live!
live! Long live! Long live! We want justice! 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 We want justice! 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 KSA long live! Long live! Long live! KSA long live! Long live! Long live! Christianity long live! Long live!